Ko Ngā Huhua, abundance, tētahi whakāturanga hō kei te whare tongarere wā moana o Aotearoa I tēnei wānei. He whakāturanga I Waihangatiai e Ngāti Rehua Ngātiwai ki Aotea. Ko rātou kā wai whakapapa hoki, e hoki atu ana ki te tupuna whakahirahira nei kia toi. Kia tirohi ake e tātou. Ko ngā kurahuna o te moana, e tūhura nei e Ngā Huhua. Ke hakamohi atu ki te marea, e ngā piki me ngā heke o tō mātou moana nui a toi. Kia rongo, kia kite mai, e ngā hua o te moana e kore hāhā haere ana. Koera te mea nui nei, kia hara mai te iwi ki te kite e ngā rawa o te moana nui a toi. Kia hāpai o te kaupapa, kia whakatauira mai te mana o te moana, me te mautere, ki runga ki raro. Ko Ngāti Rehua e arehi ana. Ki te ana nui o tangaroa whakāturia ai ngā taonga o te moana a toi, atu rā hoki te mautere o Aotea. Ki taku nei mohi o ko tēnei te wā tuatahi e pēnei ana a Ngāti Rehua, nā reira he mea whakahirahira kia tū kaha tātou, mātou, I tēnei ao, kia whākina atu ki te ao, ko wai tēnei, Ngāti Rehua, te mana whenua o motu Aotea. I always say that science is catching up with Mātauranga Māori, and I feel that this is the basis of this exhibition because we're looking at a holistic network that's all connected in this exhibition. So we're starting off with what's important, which is tangaroa, ka mautai. He kaupapa whakanui, he kaupapa aki-aki, kia tiaki tika ai te moana. So we need way more marine protection, 30% at least, and we need local spatial protections to restore reefs that have been degraded, shellfish beds that have been completely depleted, so that there is something left and that they can recover. E mate haere ana, e ngā rawa o te moana nui a toi ki Aotea. Koera te tai o ngā tino pakanga o Ngāti Rehua, ki te kore, te whakamate I taua momo rimu te karupa. Mena ka pēna te haere, ka ora noa ngā momo rawa o tangaroa ki roto I tō mātou moana. He matapihi tirohanga ki te ao o tangaroa, e tāwharau tonu ngā tini a tangaroa, kia korera e pērā ki te moa, ka ngaro. Harata Brown, te Karere.